Hello, inilah tips bawa motor dengan selamat di Kuala Lumpur. Bila waktu trafik sesak, di Malaysia kita boleh lane splitting dengan syarat kita buat secara berhemah dan bertanggungjawab. Dan bila ada ruang, bagilah peluang untuk kereta tukar lane. Dengan bawa cara berhemah pun kita boleh save banyak masa dah. Jadi tak perlu nak bawa laju-laju lagi bila traffic jam macam ni. Sebab kita yang bawa motor ni, kita boleh sampai lagi awal berbanding dengan orang yang bawa kereta. Next, utamakanlah berjalan kaki sebab mereka ada hak paling tinggi sekali apabila diorang menggunakan zebra crossing. Dan kalau korang ada dalam situasi di mana korang dah tak boleh nak menyelit, jangan paksa. Tunggu je sampai kereta dah bergerak. Dan bila kita lane splitting, tolonglah berhati-hati dengan side mirror orang. Lane split responsibly. Kita tolong betulkan side mirror dia. Kalau nak lebih selamat bila waktu jam macam ni, saya suggest untuk tarikkan side mirror kita sekejap supaya tak terlanggar dengan side mirror kereta lain. Dan kalau korang perasan, kereta ni pun dia tutup dia punya side mirror. Dan yang paling penting, janganlah sesekali langgar lampu merah semata-mata nak cepat sikit je. Tengok tu, sikit lagi langgar. Kalau terlanggar dengan lori, sangat tak berbaloi. Walaupun kita bawa motor ada banyak advantage, tapi kita kena ingat bawa motor ni ada risiko yang sangat tinggi. Kita tak dikelilingi oleh besi macam kereta untuk protect kita, tapi kita dikelilingi oleh besi-besi yang bergerak yang boleh bunuh kita kalau kita tak berhati-hati. Jadi ingatlah orang yang tersayang, ride safe and be kind. Bye.